muri aka kanya rero Joe Biden yarangije gutangaza yuko yeguye kuri uwo mwanya. Inkuru zabaye nyinshi mu masaha atarenze 4 niba 3 ashize. Ibinyamakuru ku isi yose nta yindi nkuru birimo kuvuga, birimo biravuga iyi nkuru. Turabakiriye nanone tubahaye ikaze hano kuri kamera zacu za Sinek TV. Ndabashuje mwese bakunzi bacu, nyuma y'iminsi itari mike ntari kuboneka, ariko kubw'amahirwe y'Imana nongeye nagarutse. Ndabashuje rero, ndabizi ko muri hirya no hino ku isi mudukurikira. Shuje abari ku migabane y'Uburayi, shuje abari ku mugabane wa Aziya, abari muri Australia, n'abari hano muri Amerika, by'umwihariko abari iwacu muri Afrika. Ndabashuje rero kandi abishimiye, mbahaye ikaze nanone hano kuri izi kamera zacu za Sinek TV. Uri imbere yanyu nanone ni Clementina. I'm happy to have you once again. Karibu. Uyu munsi rero mbafitiye amakuru atari menshi cyane, ariko nifuza ko abakunzi bacu bamenya, kubera ko naje gusanga isi, hari umuntu wigeze kuvuga ngo nta nubwo ikiri umudugudu ahubwo ngo yabaye isibo, which is nanjye niko sigaye mbibona, kubera yuko bamwe tuba turi hano, abandi dufite imiryango hakurya muri Afrika, dufite imiryango mu Burayi, dufite imiryango hirya no hino ku isi. Ahari nasanze ari ngombwa yuko imiryango yacu yazajya imenya ese abavandimwe bacu bari aha n'aha, ubuzima bwabo bumeze bute, ubuzima bwabo burimo buragenda bute. Ni kuri iyo mpamvu rero natekereje yuko kuzajya mvuga ku makuru y'ubuzima busanzwe aho turi ari ingenzi, kugira ngo inshuti zacu, abavandimwe bacu tuba tari kumwe hano bajye babasha kumenya se ubuzima bw'abavandimwe bacu hariya hakurya bo ubundi bumeze bute, babayeho bati. Ubwo rero ni muri urwo rwego nabashakiye amakuru. Aya makuru amaze iminsi avugwa, ndakeka wenda abenshi mwarayabonye, ariko bitavuze ko harimo n'abatari bayabona. Niyo mpamvu rero nifuje kuyakora. Uyu munsi rero tugiye kuvuga iki? Uyu munsi tugiye kuvuga ku inkuru ziri gutrendinga hano muri Amerika zijyanye na presidential election, amatora ya hano muri Amerika. Ubundi turabimenyereye ko aba mu kwezi kwa 11, igihe ntago kiragera, ariko presidential debate, hahandi umukandida agenda yiyamamaza hirya no hino muri state zitandukanye, abwira abantu cyangwa se abafana be cyangwa se abakunzi be imigabo n'imigambi afite, kugira ngo abahe icyizere babashe kumutora. Navuga yuko byaratangiye ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu, nibwo hatangiye icyo bita navuga general election debate. Yari iri hagati ya Donald J. Trump na Joe Biden. Itangiye byari biri ku binyamakuru everywhere, ibyo hano muri Amerika, ibyo hanze ya Amerika. The question yari iri muri iyo debate yabaye hagati ya Donald J. Trump na Joe Biden. Harimo question nyinshi abantu barimo kwibaza. Akenshi abantu barimo kwibaza kuri Joe Biden. Of course harimo bamututse, ngiye ntabwo nemeranya nabyo gutukana. Nshobora no kuba wenda ntari umufana we, cyangwa se wenda ntanamutora cyangwa se ntaranamutoye, ariko ntabwo numva ko ari ngombwa kumutuka. Ariko ibyo byabamututse reka mbireke, ahubwo reka mvuge ku abantu uburyo babonaga ibintu.
excuse me, abantu bavugaga yuko atagishoboye. Ukurikije uburyo yavugaga, mu mwuka muke, mu ntege nkeya, ubona afite intege nkeya. Sinzi kubabashije kubona iyo video, mwakwibuka neza uburyo yagaragaraga mu mwuka muke, none ahanganye n'umuntu actually bavuga yuko bari mu myaka imwe, kubera ko bivugwa yuko bose bangana, bafite imyaka ingana, bavuga ko bafite bose 78. Ntabwo nigeze mbikora ubushakashatsi, by the way. Ibyo ngibyo nabyo nzabishakisha kuko ndebe koko niba ari byo bose bafite 78 years old. Bavuga yuko bangana, ariko bibaye ari nabyo, reka mvuge imbaraga bakoresheje muri iriya the first election debate ya mbere yabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Wumvaga Joe Biden ari kuvugana umwuka muke, avuga ubona adashamadutse cyane. Twamenyereye yuko akenshi iyo abantu barimo gukora kiriya gikorwa baba barimo kwerekana imbaraga, bereka abaturage babo ko bashoboye, bamotivating abaturage babo, batanga moral, ariko ntabwo ariko byari biri ku ruhande rwa Joe Biden. Noneho tukongera tukabona ku rundi ruhande Donald J. Trump arimo kuvuga, ntabwo arashamadutse cyane, ariko wumvaga avugana imbaraga, wumvaga afite umwuka uhagije wo kuba yaraninga muri icyo gikorwa. Noneho icyo biraba birarangira, induru, navuga ko ari induru ku mateleviziyo, ku binyamakuru bikomeye hirya no hino ku isi, ari iby'i Burayi, ibya hano muri Amerika, yewe n'ibyo muri Afurika. Abantu bashyiraho komenti nyinshi zitandukanye bavuga yuko Joe Biden adashoboye. Bamwe bakavuga bati Joe Biden ntagishoboye, Joe Biden yari akwiriye kurizayininga niyo yakongera agatsindira indi manda. Bamwe bakavuga ati yazayigwamo, ntabwo yazabasha kubimekinga. Ibi bintu byo kuyobora iki gihugu kinini nk'iki bisaba umuntu uri very strong, umuntu ukomeye witeguye guhangana, kuko haba hari ibitekerezo byinshi bitandukanye. Nk'uko mubizi hano haba freedom of speech, abantu bavuga uko bashaka kandi ntibabizire, birirwa batera perezida amabuye, uko bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bishakiye. Stress ziba ari nyinshi mu kuyobora kino gihugu nk'ibisanzwe. Biba bishaka rero umuntu ugikomeye, umuntu ugifite imbaraga, kuko ntekereza yuko buriya akenshi n'imbaraga z'umubiri zituruka muri mind, cyangwa se mu bwonko, cyangwa se mu bitekerezo bikiri strong, mu bwonko bukiri buzima bugikomeye, noneho bigatera igice cyose cy'umubiri gukomera no kumva umuntu afite morale, yabasha ubwo rero abantu mu by'ukuri babivuzeho ibintu bitandukanye, birasakuza, bavuga yuko, ndetse bamwe bagasaba bakavuga bati Joe Biden yari akwiriye kurizayininga ku mwanya w'umukandida w'ishyaka ry'abademokrate hano muri Amerika, bagashaka undi, kubera yuko we ntabwo yazashobora kongera kuraninga iyindi manda ya kabiri. Ibyo byari ibitekerezo by'abantu bamwe, nubwo bwose abandi atari ko babyumvaga, kuko byumvikanye yuko nk'umuryango we, icyo kibazo abantu banakibajijeho, ni gute umuryango, umugore n'abana na barumuna baza kubwira umuntu uyoboye aba bantu bangana gutya, amamiliyoni ari muri iki gihugu, icyo agomba gukora. Byumvikana yuko ngo we yumvaga yanabikora, ariko ngo umuryango we uramubwira ngo hoya, urashoboye, keep going. Ubwo rero habaye rumors nyinshi, abantu bavuga ibintu byinshi bitandukanye, kugeza ubwo haje kuba ikindi kintu, iyindi nkuru yabaye nk'iyisimbuye iyo ngiyo, yabaye ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi mu masaha y'ikigoroba, ndakeka byari mu saa 11:12 mu masaha y'umugoroba, ubwo Donald J. Trump yari ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza muri leta ya Pennsylvania. Ubwo Donald J. Trump kuri izi tariki nababwiye 13 z'ukwezi kwa karindwi yari ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza muri leta ya Pennsylvania, amasaha y'umugoroba, humvikanye urusaku rw'amasasu
rwaje ari urufaya rw'amasasu rwinjira aharebana n'aho Donald Trump yari ahagaze. Isasu rimwe rica mu gutwi kwa Donald Trump, riramukomeretsa, arunama, ayandi masasu arakomeza yinjira mu bafana, ndetse bamwe barahakomerekera, atwara n'ubuzima bw'umugabo umwe cyangwa se umupapa umwe, kubera ko byumvikanye ko atari umusore, yari umupapa. Ahasiga ubuzima, of course yapfuye ageze kwa muganga, ariko byarangiye apfuye. Ubwo rero bivugwa yuko umuntu wakoze icyo gikorwa yari umuntu washakaga kwambura Donald J. Trump ubuzima. Ibyo ari byo byose nta gushidikanya ni utari umukunzi we, ntiyamukundaga, niyo mpamvu yatifuzaga yuko yaba arimo muri icyo gikorwa cyo kwiyamamaza. Ubwo mu by'ukuri ntabwo yumvaga yifuza ko yaba perezida, niyo mpamvu yumvaga yakora icyo gikorwa, which is yaranagikoze, nubwo bwose wenda atageze ku ntego, byarangiye ahubwo ari nawe uhasize ubuzima. Byarakomeye muri uwo mugoroba. Abashinzwe security service bafata Donald Trump, bamukura aho ngaho, bamujyana kwa muganga mu mbaraga nyinshi, kubera ko Donald Trump we nta nubwo yashakaga rwose ngo kujyayo. Yumvaga we amajije kumenya ko atakomeretse bikabije, yifuje gukomeza. Ari nayo mpamvu yarwanaga n'abari barimo kumuprotectinga, bagira ngo bamugeze ku modoka ye, bamugeze kwa muganga, azamura akaboko, yerekana yuko akomeje, yerekana abafana be cyangwa se abakunzi be, go ahead, ndahari, I'm okay, you know. Igikorwa gikomeye cyane yakoze, abantu bamwe benshi cyane banamushimiye. Ararokoka, isasu rimutobora ugutwi, mu ruhande rw'ugutwi ntiryinjiyemo imbere, rikubitaho rirahushura, aragenda ajya kwa muganga, aripfukisha, aragaruka. Ntiyagarutse the same day ngo agaruke muri icyo gikorwa. Urumva uwo munsi cyahise kirangira, uwo munsi wahise ucaho. Ariko ikintu cyatangaje abantu, Donald J. Trump yongeye kuboneka ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi, byari kuwa mbere, muri iyo bise Republican Nation Convention, aho ishyaka ry'abarepublic ryari rigiye kwamamaza cyangwa se gusohora, kumenyesha abantu uwo ryemeje nk'umukandida waryo uzarihagararira. Bagombaga kwemezamo umukandida mu rwego rwa perezida, bakemezamo n'umukandida mu rwego rwa vice president, cyangwa se rwa vice perezida. Kuri uwo munsi, ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi, muri uyu mwaka 2024, icyo gikorwa cyamaze 3 days, kwako cyarakomeje ndetse kirangira ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka. Aho niho bemereje yuko Donald J. Trump yemejwe nk'umukandida w'ishyaka Republicans, ariwe ugomba kurihagararira ku mwanya wa perezida. So bemeza muri iyo minsi 3 yakomeje, ni nabwo bemeje uzamuhagararira, uzaba muri ruhande of course nka vice president. Nawe baramutangaza, actually no muri leta ya Ohio, ni umusenateri muri leta ya Ohio. Izina rye naryibagiwe, nzaribashakira ndibagezeho. Rinciyeho gato, ariko sinzi impamvu ntaryanditse hano, sorry. Muri iyo minsi 3 rero nibwo bakoze iki gikorwa cyo kwemeza abantu bose. Donald J. Trump aboneka muri Republican National Convention, aho bari bagiye kwamamaza umukandida w'iryo shyaka ugiye guhagarara mwanya, kuraninga, yiyamamaza mu gikorwa cyo guharanira umwanya wo kuba perezida muri aya matora agiye kuza mu kwezi kwa 11. Aboneka afite confidence, arimo kwinjira, abantu bamwishimiye, bakoma mu mashyi, afite igipfuko ku gutwi, igipfuko kinini cyane cy'umweru ku gutwi. Abantu bari bamurashe 3 days before, niko navuga 2 days before,
yishimye anezerewe, abantu barimo kumusapotinga bamwishimiye bavuga yuko ari intwari. Ibyo birarangira, twese tumenya yuko Donald J. Trump ari ugiye kuzaraninga ku mwanya wa perezida mu matora agiye kuza mu kwezi kwa 11. Tumenya uzamuhagarara iruhande as a vice president. Icyo kivaho kirarangira, abantu barabyishimira, abantu bavuze ibintu byinshi, aba veteran bavuga ko bamushyigikiye. Hariho no mu veteran ufite imyaka 98 twari turimo kureba vuba aha ngaha, ari kuvuga uburyo yarwanye mu ntambara ya kabiri y'isi muri yavugaga ibihugu yarwanyemo, ntabwo nari mari nabyibagiwe, nzabibagezaho nabyo. Ariko arimo kuvuga icyo nashaka kuvuga aha ngaha, yari arimo kuvuga ati ndangiza kurwana intambara ya kabiri y'isi mvayo, ntabwo nifuje kureba inyuma. Ariko Donald J. Trump naramuka abaye perezida wa Amerika again, nzongera njye mu gisirikare. I think inyango byari nka motivation, kwa karashaje cyane, afite imyaka 98, sinyaka ko yagisubiramo. Ariko ndakeka yari arimo gushaka kumvikanisha neza cyangwa se cyane uburyo amushyigikiye. Ni ukuvuga ngo afite abakunzi, urumva ashyikiwe n'abantu benshi. Ibyo bivaho birarangira. Inkuru rero nyamukuru yatumye uyu munsi nkaza ntarwiyambitse, gira ngo murabona nateza n'ibitambaro, nta mwanya wo gukora byinshi nari mfite, nashatse kubagezaho. Twese twari tubizi yuko turabizi yuko hano muri Amerika hari amashyaka abiri ahanganye. Hari ishyaka ry'abademokrate, hakaba n'ishyaka ry'abarepublican. Twese twari tubizi yuko umukandida w'ishyaka ry'abademokrate ari Joe Biden. Uyu munsi ku itariki 21 z'ukwezi kwa 7 2024, mu masaha makeya cyane ashize, hatangajwe, Joe Biden yatangaje yuko yeguye mu mwanya yarahagazemo nk'umukandida w'ishyaka ry'abademokrate muri uyu mwaka, aho yagombaga kuba azabahanganye n'uwemejwe n'ishyaka ry'abarepublican, which is Donald J. Trump, muri uku kwezi kwa 11 kugiye kuza, ubwo hazaba hari amatora ya perezida. Muri aka kanya rero Joe Biden yarangije gutangaza yuko yeguye kuri uwo mwanya. Twese turabizi yuko iyo abihisemo akaba yari perezida, akabihitamo we akivugira ati ngenda rizayirinze, ntabwo ntishoboye, ndabiretse, automatic bahita bashyiraho umwungirije. No kuvuga ngo ubu ngubu turi kuvugana muri aka kanya, Kamala Harris ariwe vice president wa Amerika, hano muri Amerika, wa Amerika muri uyu mwaka, cyangwa se muri iyi manda. Ubu ngubu niwe washyizwe ku mukandida w'ishyaka ry'abademokrate hano muri Amerika, uzaraninga cyangwa se uzaba arimo guhatanira umwanya wo kuba perezida mu kwezi kwa 11 kugiye kuza. Inkuru zabaye nyinshi mu masaha atarenze 4 niba atari 3 ashize. Ibinyamakuru ku isi yose nta yindi nkuru birimo kuvuga, birimo biravuga iyi nkuru. Noneho the question is, Joe Biden amaze igihe kinini cyane muri politiki, aho tumuzi mbere yuko aba perezida, tumuzi ari vice president wa Barack Obama ubwo yari perezida w'iki gihugu, ayoboye kino gihugu cya Amerika mu myaka ishize. Joe Biden niwe wari vice president. Mbere yuko Joe Biden aba vice president wa Obama, yakoze n'iyindi mirimo myinshi twagiye twumva muri leta,
ni ukuvuga ngo nicyo cyemeza yuko yari amaze igihe muri iki kibuga cya politike. Ibintu bya politike yari abimenyereye, yari abimaze n'igihe. Ni nayo mpamvu akenshi iyo yavugishaga abantu, akavugisha abaturage, abenshi yari afite abantu nawe benshi bamukunze. Nk'uko mubona Donald Trump akunzwe, nawe yari akunzwe ku ruhande rwe. Usibye ko ndushyize ku munzani ushobora kuvuga uti ngo yakunzwe na benshi, yakunzwe na bake. Ntabwo nigeze njya gupima kubera ko ngewe nta nubwo ndi umunyapolitike. Ngewe ibyo mba ndi kuvuga n'ibyo mba ndi kubona biri kuba, cyane cyane ko ndi hano no mu makuru tugenda duhabwa, umuntu agakora n'ubusesenguzi akareba ese ni iki kirimo going on around me hano hantu ndi. Noneho the question is, ikintu cyose akinshi kinini abantu barimo kwibaza, Kamala Harris ni ikihe cyizere yifitiye atekereza yuko abaturage ba Amerika cyangwa se abakunzi cyangwa se abafana b'ishyaka ry'abademokarati bazamugirira kugira ngo bamuhe amajwi yabo abe yazabahagararira nka perezida wa Amerika mu matora agiye kuza mu kwezi kwa 11. That's the question. Noneho umuntu akibaza ese aho ishyaka ry'aba Republican aho ntiryaba rigize imbaraga se twavuga yuko ritsinze, kuko Donald Trump twese turamuzi, ni umugabo w'umunyembaraga mu bintu bye akora, yigirira icyizere. Joe Biden nawe yari ifitiye icyizere kubera ko yari amaze n'igihe kinini cyane muri politiki. Noneho the question is, Kamala Harris of course yaratowe as a vice president, ariko se ku rwego rwa perezida wa Amerika akeka yuko, cyangwa se mwebwe muratekereza mute confidence yifitiye ubwe yo kuba agiye guhagarara mu cyimbo cya Joe Biden agahangana na Donald Trump? That's the question. Ibyo ni ibibazo abantu benshi barimo kwibaza. Ese Kamala Harris arashobora guhangana na Donald J. Trump? Ese Kamala Harris afite amagambo n'igike agiye kuzana kuri table akabwira abaturage ba Amerika ati ngewe Kamala Harris dore bagakoma mu mashyi bakamuha amajwi yabo? That's the question. Ikindi abantu barimo baribaza, ese ko ari vice president wa Joe Biden, ahari se yaba agiye kugera ikirenge mu cya Joe Biden, wenda akaba agiye gukurikiza umujyo Joe Biden yari kugendamo, akaba ari byo agiye gukurikiza? That's the question. Ibibazo abantu bose barimo kwibaza muri aka kanya. Amakuru arashyushye, amakuru kandi aracyaza. Turitegura gutora mu kwezi kwa 11. Ngenda tora. Abanyafrika harimo benshi badatora, abanyafrika bacu harimo benshi badatora. Buriya hantu uri ukamara imyaka 10, 15, 20, mu by'ukuri uba ugomba kuhifuza ubuyobozi bwiza, kuko hari ubu uri kuhabyarira, uri kuharerera abana, ubu uri kuhakorera imishinga yawe, ubu uri kuhatembera amanywa nijoro. Uba ukeneye kugira ubuyobozi bwiza kugira ngo ibintu byawe byose bibe bifite umutekano wawe ugenda mu nzira, umutekano wawe uryamye nijoro, umutekano w'ibyawe, ubwo ndavuga muri business, abana, umugore, cyangwa se n'indi miryango yawe yaba iri kumwe nawe hano muri iki gihugu cya Amerika. Ndabakangurira rero kuzajya mugerageza gutora. Ntabwo ndi kwamamaza, nta nubwo bantumye, ibyo n'ibitekerezo byanjye. Tujye dutora hano, umuntu wese afite uburenganzira bwo gutora umuntu ashaka. Ntawe uzaza kukubwira ngo kuki watoye gutya, byagenze gutya. Wowe n'umutima wawe no kubitekereza, n'uwubona ukurikije uko bakurikira, ubona afite imigabo n'imigambi wumva ijyanye n'ibyifuzo byawe, muhaguruke mutore. Kubera yuko ushobora kwanga kujya gutora uvuga ngo by'abanyamerika ntabwo nzatora. Ubwo ndi kubwira abafite ubwenegihugu bwa Amerika, babandi bafite ubwenegihugu bwa Amerika bafite uburenganzira bwo gutora, ni mutore. Kubera yuko hari igihe ushobora kuba ukunda umuntu ariko utatora, ryajwi ryawe rimwe gusa rigatuma
atsindwa, ugasigara njya numva barimo kuvuga ngo ni ukubera iki kanaka yatowe, ni ukubera iki kanaka atatowe, ni ukubera iki. Noneho wamubaza, njye nyakunda kubabaza ibibazo, harya wowe uri umwenegihugu? Ati yanjye mfite ubwenegihugu bwa Amerika. Waratoye? Ati njye ibyo ngibyo ntabyo najyamo. So why you crying? That's my question. Okay, icyo nicyo nababwiraga nabakanguriraga. Amakuru yacu rero twari dufite uyu munsi ni aya ngaya. Mujye mureba amakuru, hano hari ibinyamakuru byinshi, hari za CNN, za ABC, za Fox News, izalata. Mujye mugira umwanya murebe amakuru kugira ngo mumenye what is around you, cyangwa se what is going on around you, especially muri iki gihugu. Nigeze kubona umuntu yambaye kamambiri muri winter, noneho ndamubaza why wambaye kamambiri kandi hanze hakonje, ntabwo uri kumva ko ibirenge bikonje? Arangiye abayo shango ngiye rero ngo naje ngo mbyuka mutone ngo nta sinongo yari ihari, ngo nuko ngeze hano bla bla bla, ngo sino itangira konka nta nkweto mfite. Noneho ndamubaza ntabwo ujya ureba intuza amakuru y'intuza ya weather? ngo ngewe ntabwo njya mbireba. Impamvu wambaye inkweto kamambiri muri winter amana akaba yafrizinze ni ukubera kutajya ureba weather news, especially mu gihe hari winter, kugira ngo umenye se uyu munsi ndambara ibingana iki. Ni ibyo ngibyo rero ndimo kubakangurira kugira ngo mujye, ndabizi munaniwe, muvuye mu kazi, haba hari stress nyinshi, ariko mujye mugerageza murebeho kugira ngo tumenye ibiri kujya mbere, cyane cyane aho turi, tumenye n'uburyo twakwitwara. Ndabakunda rero, ndabashimiye ko mwabanye natwe, dukomeze tubane. Amakuru ni menshi, umwanya ni urimo kugenda ubura, ariko I promise ko nzagerageza kuwushaka nkabagezaho amakuru ku gihe. Murakoze rero, ni Clementine mwari muri kumwe muri aka kanya, naho ubutaha. Ciao ciao.